عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. Mia kapuun ki Abu Abbas si Abdullah ibn Abbas mia suat kirana duwas wallah api teruyan amia kaisa alungan na dumudubulako ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ahai bagu mama nama taa na ipagendawa kan reka sumanga kateru siapang ka sumanga panduan wallah ka siapang kanian siapang ka sumanga panduan wallah ka ketoon kas kanian ku kesanguran ka igira apeng nika na pangnika ku Allah, na igira apeng nika satabeng na pangnika satabeng ku Allah, gutang kedeng kaamataan na supagtaw na api apeng timu-timu siransa kiumpia aniran reka ko syai, na ded na kiumpia iran rekaw na rawar ko syai ini surat Allah abagi naka, nagu api apeng timu-timu siransa kibinasa aniran reka ko syai, na dedna kimura lairan rekau narwar ko syaya ini surat Allah aki sugat reka mini bayaw sumanga pansom nagumia maras sumanga daftar pianu tuliat Tirmidzi gupiteru yana hadis sama pia as-sahih guse ko kia panutulaw no salakaw kia Tirmidzi na aya kia pakao kitian na siapang kas sumanga panduan wallah ka ketoon kas kanian ko kesanguran ka suwa swatang kaswalla kumasa akapaka dedaya aka kapaka luwageng kanian kumasa akapakan dedemarka gutang kedeng kaamataan nasuding kabagian nading kaden keparuli nagumataan nasubagian ka nadiden kisar na keparulingka gutang kedeng kaamataan nasukapaka deeg nasarta ukapaka tigr nagumataan nasukapaka daya nasarta ukapakan derasag nagumataan na sumargen na sarta iyan sumalbud. Mia kapuun ki Abu Abbas si Abdullah ibn Abbas mia suat kirana duwas wallah api teruyan amia kaisa alungan na dumudubulako ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ahai bagu mama nama taa na ipagendawa kan reka sumanga kateru siapang kasumanga panduan wallah ka siapang kanian siapang kasumanga panduan wallah ka ketoon kas kanian ku kesanguran ka igira apeng nika na pangnika ku wallah na igira apeng nika satabeng na pangnika satabeng ku wallah gutang kedeng kaamataan na supagtaw na api apeng timu-timu siransa kiumpia aniran reka ko syai na dedna kiumpia iran rekaw na rawar ko syai ini surat wallah abagi naka nagu apia pentimu-timu siransa kibinasa aniran reka ko syai na dedna kimura lairan rekau narwar ko syai ini surat wallah aki sugat reka
Mini bayaw sumanga pansom na gumia maras sumanga daftar. Pianu tuliat Tirmidhi gupitiru na hadisa mapia as-sahih. Gusee ko kaya panutulaw no salakaw kaya Tirmidhi. Na aya kaya pakaukitian na siapang kas sumanga panduan wallah. Kaketoon kas kanian ko kesanguran ka. Suwaswatang kas wallah ko masa akapaka dedaya aka. Kapakaluwagang kanian ko masa akapakan dedemar ka. Gutang kedeng kaamataan na suding kabagyan na ding kaden keparuli. Nagumataan na subagyan ka na didin kisar na keparuling ka. Gutang kedeng kaamataan na sukapakadeeg na sarta o kapakatigr. Nagumataan na sukapakadaya na sarta o kapakan derasag. Nagumataan na sumargen na sarta iyan sumalbud.